Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa ahsin akhlaqana bil hilm. Amma ba'd. May pungtunay sa agama Allah subhanahu wa ta'ala hadya na isa pagsarang sukul tabi si Allah subhanahu wa ta'ala sabab nantiya na kita bi inurungan we ne waktu bisan sa diki-diki ene waktu kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala lumen ne hadya pinikilin bang may magbibisnisin bilyon-bilyon dalam kok den samyano me sin business de bang magtitimbang kahawahin isab numen lu isab bilyon-bilyon ne hadya atawakan magbuburegahin numen bilyon-bilyon dalam kok den song pinarupang de iye ne me koprasahin atawa me gomaahin dumen irak bilyon-bilyon inano sikitehin sa kawajiban ten dumen bilyon-bilyon duk arta sumagwanen suwe kita bilyon-bilyon magsarang suko si Allah subhanahu wa ta'ala kahaba oras. So may umat Islam hadya pagsarang sukul tabi si Allah subhanahu wa ta'ala tiyanap kita bitabilang wene amban may ipon ne ginila wene si elaw kiamat ashabul karam iyan may tumpukan mulia duk sarta iyan tumpukan kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Gene ko magpaligoy-ligoy sambatan bahasa samahin penpadyanas walatun kita pili iyan si maudu bakas katagnaan we ku atau akan bakas katagnaan tebi itumpukan tebi dambiya alay iyan usbawaris duk bakas katagnaan teru isab si tumpukan Darul Hijrah mabaya ku hadya nugpatan ne iyan bakas tinagnaan we tebi amalan iyan si dua Iraq ngan dua awe Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud iyan duaanen Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Inin Iraq pangandua awe Rasul sallallahu alaihi wasallam po si Ibni Mas'ud. Maanahan te balik. O Tuhanku fa inni Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. O Tuhanku, urunganun ku penne pamarat saya iene pamarat saya haget dalam pangatianku. Iene pa pamarat saya ge maghoplotan duk pamarat saya bang dalilan si Putin ge magkalostred duk ge magkaloka wa na'iman la yanfad duk iene kasannangan duk kasajahitraan ge samyaan magkalepas duk magkaubos wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk iene pasawe-saweun ku pa inne po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tamanan langkew ni surga. Buga niya purpose tebi me umat Islam. Ga niya purpose tebi saddi dia tak bulak dunya inin bisan dakanak diki-diki bang luuru pikilannen gahep niya kabayaan tebi saddi bang kita bi mulai hadarat Allah taala asal kabayaan ten bihepsan yang kita bi makaasek kita bi surga Allah subhanahu wa taala. Bakas katagnaan tebi iene
Tapi sarawe kune yene amalan maka paksawe kita pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tahinang teinin katagnaan we tewi si usbawaris yene kapalatul yatim yene mangkeu makaipat anak ilu pinasawe-sawe kau we Rasul sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si hadisne ana wa kafilul yatimi hakaza. Aku pen Rasul sallallahu alaihi wasallam duk yene makaipat yene anak ilu we pen sainin pinatengge we ne timbo nen duk datu nen hatinen gani elet di dalam surga. Duk sarta bakas we tebi katagnaan isab situmpukan tebi damwale si kadue amalan yene apabila ekka salawat nun pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam binasawe kau we Allah subhanahu wa ta'ala pusirap Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Kue itu palatun kita bisi katelu amalan apabila tahinang we tebi dambua amman me bakas tasabut tebi ini nuk sinabut tebi kue itu inin insyaallah subhanahu wa ta'ala binasawe kita bi we Allah subhanahu wa ta'ala pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si katelu amalan me umat Islam yene husnul khuluq. Yene kahapsin pangaddatan. Bangkeu hapin pangaddatan nun data bulak dunya inin. Pinasawe-sawe kewe Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalundang panen keu. We Allah subhanahu wa ta'ala si me anbiya. Duk pinasawe-sawe kau pusi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge pinalekat we nila isya ila kiamat. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam ilinganan we ne me sahabat nen mabaya ke kampen aka-akahan ku bang sine pa ini matapit sa ako sa ila kiamatin. Namang awe me sahabatin Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam gane niya penes halga si aku manusia atau akan sahab-hab ne si aku sakala-sakala saan ku ne rai si elaw kiamat duk sa tapit-tapit ne si aku tampat lai si elaw kiamat ahasinukum akhlaqa. Yene bang hapen in pangaddatan bin. Hatinen me umat Islam apabila manusiain hapin pangaddatan nen hapin parangainen si pagkasine manusia tartantu pinasawe-sawe iye we Allah subhanahu wa ta'ala si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buadapun in pangaddatan mahapin na umat Islam in addat maltabatin inin pain puun ne pinabo Rasul sallallahu alaihi wasallam si manusia si kita bikemon ine sababan nen mo o si kita bi atawakan pangalekatan tewi atau akan yene ngurung yene pangaddatan hap si kitebi. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pinabo ko pen Rasul sallallahu alaihi wasallam numen ine ruk ine sumagwa nen noan kaam yene ngurungan atau akan noan kaam pangaddatan hap. Buhangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam tagelal ni si Makkah iyan tamanan hap pangaddatan ni ruksarta iyan tamanan ini ginelal ni sadik ginelal ni iya samyaan tegegaya bakas magputing tegelan ni aahin duk hap ni pangaddatan iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam duk ine puun ni mag-Islam me kasinduehan me bangsahin palsababan du takitere sin me kamu si me muslimin duk si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa Inggris na pangaddatan nin. Buadapun kue itu me umat Islam
magbalis kat manamal manusiain. Bang kaumayam pwe itu melagi ne bang si bangsa iyakan. Puun nege paasek me saddi bangsahin. Yene si agamate agama Islam palsababan amban pangaddatan te. Yene kue itu inin. Ine puun nege paasek me sinduehin mag-Islam. Sabab nen pangaddatan ten milaat kasuddahan ten mi me umat Islam. Ien takitere si kite hindi. Wei sabab nen kasinduehan. Kini ginelal ne kite bi inenan mamamatay tao sabab nen lohadja kite bi mapatay. Lohadja kite bi pihadja amban me kite bi silahat. Bang ne takite me bisayain gana bisan niya anu ne. Gana bisan turung ne. Binastos hadja we me ka anakan ten bipike bahasa Bisaya tu. Gana bisan niya pangaddatan te bisisie. Ien mula-mula puun nege paasek si Islam me sinduehin. Sabab nen tapakite tebi yene pangaddatan malaatin bu adapun dumain inin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk dumain inin pamawohan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa iraki tebi magkutitumbi atawakan irak diawaan sikite hindi bangsa di bangsa. Inin puun ne pinaboo Rasul sallallahu alaihi wasallam mo pangaddatan sikite bi yene pangaddatan hap. Paggebang tabuonu in pangaddatan Islamin. Kung iyan pangaddatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tantu-tantunen hep. Me bangsa me sinduehin. Me sinduehin ge magduwe-ruwe. Nuhut si agamate. Pagge agamaten. Asal landu hep kakumpleto ni kemon-kemon. Duk sa sulut-sulut ne. Duk sa hap-hap ni agama iyan ni agamaten. Sumagwaanin palsababan amban pangaddatan tewi. Bang inin inye polposten di me umat Islam. Para mo pangaddatan hap atau akan magaddat martabat. Ko niya aabarait magtilew. Nawe be isa bukaleku pinain si Ustad lai si Rambia. Lai si tumpukan Nabiya pa inne wa misara Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pinapanjari kita pa inne we ne. Para numba si Allah subhanahu wa ta'ala dumen hadja pa inne parang ngedok pangaddatan hap. Oy na, sambungan tekel okel dambua bang niya makatilew bang wee ibu polposten bisai numba si Allah subhanahu wa ta'ala. Sambungan tekel inie bisara Allah subhanahu wa ta'ala ira kita bi mag-ibadat. Ira kita binumba si Allah subhanahu wa ta'ala bang pikil-pikil tewi me umat Islam in kemon het ibadat pinangurung atau akan pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi korpos nen het kemon duk ngahapin addat martabat ten di kemon. Wey ga kita kalebi parman Allah subhanahu wa ta'ala bang ne kau nambahayang ngose yan iene panyakit no atau akan ngosean ye betis no ngosean luenu ganta ng bahayang pain Allah subhanahu wa ta'ala ka kita kalenu daran ta kalenu binasabasa wa me ustad inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. In ibadatin in sambahayang nun bang payam-payam bi in ibadat no yan me umat Islam mo kau duk ngalang kau amban pangaddatan kalaatan. Benna pen Allah subhanahu wa ta'ala in iye. Sambahayangin. Meges kau amban iye ne pangaddatan. Meges kau amban kakahinang gay hapak. Iye ne kakahinang gay kinabayaan no Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat tenbi. Sambahayang tenbi me umat Islam purpose nen supaya ngahapin pangaddatan tenbi sabab nen inin pun tebi pinaboo Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nen pangaddatan hap. Sikadue pang payam-payam tebi asal bennal in iye kemon ibadat ten di me umat Islam purpose nen ha supaya ngahap buk ten di kemon. Supaya ngahap in pangaddatan ten di. Payamanun bibe. Bang ne tataat salahin lu ne zakahin.
maglimbang. Mayam bekew ibadatin. Bangkew ngurung zakat we painnu. We pangalisin hadjai sin iya artanulay na dumain du isab ni umat Islam. Dumen ni hadjai sumagwanen purpose nen du isab hangkan kew magzakat hasupaya ngahapin iya pangaddatan nun. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si Rasul sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ngeddo kau pain Allah subhanahu wa ta'ala eddoanu me manusiain zakat wa tuzakkihim biha duk yene to anun siya amban yene pangaddatan hap atau akan pangawenan siya amban yene pangaddatan laat. Hatinen me umat Islam in iye zakatin dumen pain hajja purposnen we supaya ala in ien lemmi sin arta nulay. Sa mula-mulanen in maksudnen me umat Islam hasupaya ngahap dumasi in iya pangaddatan nun. Si katelu ibadat pangandakan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kite muase bang payam-payam tebi in puasehin me umat Islam in purpose nen lui sabduk maksud nen hasupaya kita bitumala amban yene pangaddatan laat duk hasupaya kita bingahap bukten bikemon teggeinin yene kuunne pinaboo we Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam duk inin ne sahadji-hadji atau akan salangkew-nangkew pinaasek we Allah subhanahu wa ta'ala surga duk sabanes-banes ne pinaasek we Allah subhanahu wa ta'ala surga banghap in pangaddatan nun in puasehin ngalang sin iye nekan pangaddatan laat dumen ke pain Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah. Dumen kebang muasein manusiain. Tapi sarawe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sine-sine pa inne muase. Buge kinontrol wene behenen. Lonumbian sawene. Ge pahapne inbuk nen waktune magsandal kaugtuian. We dumen hadja kaug. Tu sinandalanen sumagwanen subay pahapne in pangaddatan nen. Bang keu muase ge kontrol nu behenun mopot keu ga bidda. Lo keu numbian sawenu, lo keu ngalimutan sawenu. Gane niya paluas amban behenu malaingkanen. Lo sa kalaatan. Falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabah. Ganiya taeddo nulai malaingkanen lekak nu hadjaruk kaugtu nu. Hatinen ne umat Islam bang payam-payam tebi in ibadatin in puasehin hasupaya kita bi ngahap bukten bikemon duk hasupaya kita bi umawen amban iene bisara lemmi duk kakahinang lemmi ien purposin ibadat ten di hasupaya kita bi ngahap in pangaddatan ten bikemon. Duk bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang keu paine bang nambua penne amban bang kanian nen paine nambua amban ka amuase. Da ka ampenne misara lauglama atau akan da ka misa yene bisara ga nia puspa idane atau akan bisara laka-laka ne painte duk da ka ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam kwe kam adu mendem sayu kwe kam awam kwe kam ini bekian kwe kam ga dalam sayune mopotan ga bidda gana puspa idane. Hatinen bangke umuase mangalangkau amban yene pangaddatan laat. Ngalangkau amban yene
Pangaddatan gay kinabayaan we Allah subhanahu wa ta'ala. Duk bangka ampen Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu bimuase. Bunia lu ngisi-ngisian kam. Bunia lu song ngakal kam. Atau akan song nia lu nguti-ngutikaan mang makanakin si. Fal yakul inni saim. Misara hadja kam muaseku. Wadapun si kita baliskat. Bang nene ngisi-ngisian kau. Mekesa kinisi-kisian ne ada kalene ko isalumisa ada sawein behenen. Delanen gehat pakalene. Dumen pe palyakul, dumen pe bisaranen inni saim. Sumagwanen, dumen bisara pinagwanen tinnak magtuy. Na inin problema si kitehin me umat Islam. Buadapun in pangaddatanin, inin pangaddatan mahapin, inin kue sa pantun passport ten biha supaya kita bimakasek surga. Pegainin pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala si kitehin bi. Yene magpahabuk deta bulak dunya inin. Demikian nenduy sab hajin me umat Islam. Bang payam-payam tebi in hajin. Purpose nenduy sab hasupaya ngahapin iya pangaddatan nun. Hasupaya ngatintul in buk nun. Ine pain Allah subhanahu wa ta'ala. Paman farada fihinnal hajja fala rapasa fala rapasa. Wala fusuka. Wala jidala fil hajj. Pain Allah subhanahu wa ta'ala sine-sine pa inne makapag-hajj. Gana alay magbisara laug lama. Duk gana alay, yene agana alay, duk ilang kewene bang kew maghadja amban bisara laug lama, bisara gana puus paidane, duk ilang kew bang kew maghadji. Yene magmasiat paluas kau amban taat, amban pagtaat mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene paluas kau amban to Allah subhanahu wa ta'ala. Wala jidala fil hajj. Dukana lay may magdiskas anum yan atau akan magsuwean si paghadjian. Iraak kau pinahap in buhok nun bang kau si paghadjian. Hatinan na umat Islam. Kapandakan nen kemon ibadat tebi inin. Purpose nen duhet kemon. Hasupaya ngahapin pangaddatan tenbi. Buat napun bang taplay tebi in pangaddatan mahapin ni umat Islam. Taeddo tebi iene pinangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iene tabi sara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ekka-ekka ni ta inne tamanan makasek surga umatku. Iene aatege katalew. Duk iene tamat duk iene mahapsin pangaddatan nin. Inin tamanan maka inin tamanan yene ekka umasek surga pal sababan amban yene pangaddatan liha. Buadapun ekka me manusia niya me manusia hap pangaddatan din si manusia sumagwanin gay isab nambahayang gay isab nambahayang atawakan gay magibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya isab lu ne nambahayang atau lu neruk bangot neruk siwak-siwak ne. Gana ne dehengan lo sa sipag yene pag 3 daysan ubus. Gana ne dehengan lo sipag sunnatan sumagwanen bang paluas amman masjid lo numbian sawe ne. Ge bisan nalam sawe ne. Gana bisan niya lu utakitenu pangaddatan hap si iye. Buadapun penne ulamain amranis nani in lam ta'ti bihima lam tanfa'ka ihdahuma. Buadapun penne ulamain bang duek kayu inin paglekat no ge magpaidda si kau bisan nambuwa amban meien mang paglekat no. Ine duek kayu inin me umat Islam kaisanen bang hap in pahapun in pangaddatan nun si Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadue, pahapun in pangaddatan nun si antara nuruk manusia. Suwe duek kayu inin luen na nu delem pangatian nu da paglekatun. Yene pangaddatan nu si Allah subhanahu si antara nu duk Allah subhanahu wa ta'ala duk antara nu duk manusia. Suwe magbuo-buo duek kayu inin.
Iene bang dalilan iene. Ini bekian. Bang dalilan motol niaan. Bang ala betis dan nambia asal geru masih lumengan bisan sa ingge. Kesegan iene helling ne. Na induet kayuinin bang paglekat no keru dalilan motol le. Bang galay betis dan nambua bisan sa ingge hap motol no geru masih lumengan. Lo magtanggung kyo. Sine-sine samian hapin pangaddatan nin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pas pangaddatan nin antara niruk manusia. Geru isab tinaima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sine-sine isab. Hapin pangaddatan nin pagkasine manusia. Ubus. Gehap antara nin duk Allah subhanahu wa ta'ala. Gedu isab magpaidda si iye. Hatinen induek kayu ini sube enna tebi dalam pangatian tebi gay manjari mang paglekat no in iya duek kayu inin. Balikan ku duek kayu inin yene pahapun palangainon si Allah subhanahu wa ta'ala si kadue pahapun palangainon duk antara manusia. Sube ge paglekat no ininen ne umat Islam pege bang maglekat sia-sia ke umasi. Mayamekel si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni adam buat tileu. Fa inni ya Rasulullah. Suga ted induek kayu inin boo-boo hundige maglekat. Isanin sube pahap nuin palangainon antara nuruk Allah subhanahu wa ta'ala. Duk si kaduenen me umat Islam. Pahapun in iya palangainon si antara nuruk manusia. Pege bang hapin palangainon. Duk mas pagsipagkasi nuruk manusia. Ubus geha pangaddatan nun. Antara nuruk Allah subhanahu wa ta'ala. Geru isab magpaiddak. Demikian nen bang hapin antara nunduk Allah subhanahu wa ta'ala. Bulat isab kasuddahan nun si antara nuruk manusia. Gaydu isab magpaidda si kau. Hati nen hangkan ne penne ulamain. Amranis nani in lam ta'ti bihima. Lam tanpa'ka ihdahuma. Banggay taboonu induek kayu inin. Kwe sa pantun betis motol miyan tas patapain kun. Bang betis motolin ala dambua betis nen. Motol singgolin. Bisan pesaingge hap bantuk motorno, haga motorno manggalu betisnen, geru magpaidda magtanggung ke Ginoo. Nadamikyanen, induek kayuinin bang paglekat no gani paidane, yene antara nuruk Allah Ta'ala duk antara nuruk manusia, subay boo-boo no inin, pahap no bukmun si duek kayuinin. Wey, niya, si waktu atau akan si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya dambua lela magtilaw po si Rasul sallallahu pili po si Rasul sallallahu alaihi wasallam magaka. Fa inne ya Rasulullah inna fulana tasumun nahara wa taqumun layla wa tu'zi jiranaha. O Rasulullah fa inni ainin niya alay penne tapit-tapit kami atawakan si anu dende. Muase pa inne kahaba elew. Asal ge maglekat duk puase ne kahaba elew. Ubus. Duk kahaba sangem pa inne agen negay tuli. Agen negay tuli kahaba sangem magtahadjud hadja. Sumagwanen pa inne. Lo numbi-numbian yene tapit-tapit ne. At tawakan longin semngen seman sawe ne. Lo ngalimut-ngalimutan tapit-tapit ne. Ine bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya pinnar. Dialem narka pa inne indendele. Amayam keu. Muase ne kahaba elew ge magdekkat uk puase ne. Ubus nahadjud pe kahaba sangem ge magdekkat sumagwanen peggeo geha pangaddatan nen si pagkasine ine bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam dialem narka duk pe inne indendele. Hati nenne umat Islam
Bisan te bilulendo nun atawakan tandukan ne kau si pag-ibadatan. Bisan ne ngilap imten nun si pag-iene sunnatan. Magsiwak atawakan bongot nun taman tuut ne agen taman ponsot. We panuhut nu in sunnatin. Bang pas nu in iye kasuddahan nun. Geru keumasi pinasek surga we Allah subhanahu wa ta'ala. Bang dalilan manukin lawean keudahu ilengisan dalam narkaja. Hanam neke kepasek Allah ta'ala surga. Ini ne umat Islam hangkan ne asal suwe ted. Pahap tebi in iye bukten bisi pagkasi tebi. Buadapun kue itu asal liang teed makabuo ne iye ne pangadatan mahapin. Meke sapa inte kue akulei. Walaupun hep. Iye ne me mania panghatinen. Bang ne samyaan. Kinilale ni langkew inranggonen. Gene hap inye pamayam ne sawe nen kue ne perek-perek. Kue ne sanam-sanam pamayam ne sawe nen. Buada pun domain inin pangadatan Islamin. Domain inin pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domain inin pun ne pinabo in Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ini hajaruk ini sumagwanen mo noan kitebi yene pangadatan hap. Buada pun ne umat Islam in iye manusia mapas kasuddahannen fitnatun lilladina amanu. Makaurung fitnah si me sinduehin. Bang niya pas kasuddahannen makaurung fitnah tayo si me sinduehin. Wey naa pinain bang nekeupingan jaulahan sawe nu. Sinambungan pekeu. We kuraak no pain nambahayang basa raak no kunambahayang ko si anumyaan. Ine bangot nen taman tuut. Ine samen biru lendo nen si pagtukuan. Ubus pa inne bang nelu pakale-kalehut bakara Jumat. Pangadhangat si ustad puhe matane. Bahasa samyaan kasayu. We bahasa khusyu. Ketege katalew si Allah Ta'ala. Ubus pagluas ni hadja amban masjid. Iulu numbian sawe ne. Iulu marupang sawe ne. Iulu ngensen-ngenseman sawe ne. In mapalas kasuddahannen. Bang keu mag-ibadat. Ubus pas in kasuddahan nun, ngurung fitnah kau si me sinduehin me umat Islam. Hangkan amban sababan i me umat Islam. Subaited kita bigay maglekkat amban iye ne pangadatan inin. Iye ne pangadatan Islam inin. Bagainin pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagainin pun ne pinabo. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngurungan kita atau kanuan kita bisin pangadatan hap. Dukinin purposin kemon ibadat tebi. Hasupaya ngahap kemon in iye pangadatan tendi. Inin ne umat Islam. Buadapun me manusia kue ituhin. Gania tantu ngantan iye ne pangadatan sin Islamin. Walaupun tege panghati asal liang makaantan iyehin. Bisan taantan. Bang we dalilan anumyan si. Gatan tu taantan kemon. Sabab den in iye pangadatan Islamin. Kunit teed binoo bang iye ne. Bang makulang-kulang atau akan manggimahagit siput nen. Hangkan ne si doate bidehel lumyaan. Bang pen kita bi inurungan. Iye ne iman. Iye ne pamarat saya haget. Yene si pangatian tebi. Hasupaya tabo o tebi ini pangadatan yene mahapinin. Demikian nen in manusiain. In Allah subhanahu wa ta'ala ga kita biwene irak inari-arihan in manusiain. Duk me Mercedes tebi. Atau akan duk me kaandahan tebi. Bang kaandano na supaya keu binantu-bantu me sinduin au pinamain de keu si ano pinain ampat andan naman kikahapden de ko me artista. Atawakan ga kita wi Irak we Allah subhanahu wa ta'ala inari-arihan manusia induk me arata dumain. Dumen Irak inari-arihan we Allah subhanahu wa ta'ala manusia induk me baju. Atawakan ine duk ine
Sumagwanen pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Geta pangari-ngarihan biin manusia induk me pangarta bi. Sa ini pangari-ngarihan bi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum lantasaun nasa bi amwalikum. Kita pangari-ngarihan biin manusia induk pangartabi. Saulan niya Mercedes bi. Saulan ni luha gumahan bin. Saulan ni keu tege mor. Saulan ni keu tege me tindahat je. Atau akan saulan ni keu tege burega. Kita ari-arihan no me manusiain. Duk me pangartaan no imo. Bang mabaya keu samian. Pege kome aku tu subul-subul. Pe bang mabaya keu kinabayaan no e budjang. Bisan ne keu paslela, gene keu magkalagihan kibut, dane ari-arihanun duk lesan nu, dane ari-arihanun me budjangin, duk jeep nu, dane ari-arihanun me budjangin duk XRM nu, sumagwanen, ine pangari-ngarihun, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasiuhum di akhlakikum. Ari-arihanun di pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, in manusiain duk pangaddatan di pangaddatan hap. Duk nekel gebek katan magbawa manuk no me duwe tibuk atau akan me duwe ngibu manuk pote pagpakas atau akan pangeddo ilmu pagkibut. Wada pun gepe nugu sa ngeddo nekel kibut yene hinalal si kau kibut maka bo kau pe kahapan amban dunya labi bang si elew akhirat yene kibut pangandakan we Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi ine kibut tirak pinosi kawin yene saphap pangaddatan di bangkew hapin pangaddatan nun, bisan ne het kew gay nuglay, bisan ne kew paslela magbuhiburan het inye pikilan dendelu si kau. Inday ko ada pegi aku tu ketan tu hap adat kun, ngana bisan ne magbuhiburan. Innakum lantasaun nasa bi amwalikum. Gepen Rasul sallallahu alaihi wasallam taari-arihan di manusia inuk pangartabi, ge taari-arihan di ruk libaesbi, ge taari-arihan di ruk XRMB, ge taari-arihan di ruk diadorabi, ge taari-arihan di ruk lakostebi, ge taari-arihan di ruk gesbi, ge taari-arihan di ruk ine sumagwanen ine irat pangari-ngari sikitehin bi akhlakikum. Ari-arihanun bi atau akan yene pakai kegun di ari-arihan di manusia induk pangaddatan di. Endume umat Islam. Bang lu si kawin ye pangaddatan mahapin. Tantu-tantunen sanang keu amban elew dunya. Labi bang si elew akhirat gak niya inastil si kau. Sumagwanen bang pas kasuddahan nun. Niya PMA gay tumuli. Si kapedyan ate si kau. Wey! Sabab nakakita nun tiyo nene ang urug sumping. Buada pun pangtilew tewi may umat Islam sa ingge ente inye pakedo tewi pangaddatan mahapin. Sa ingge ente meke inhap buk tewi inin. Sa ingge ente meke hap in pangaddatan manusiain tuure tak bulak punya inin. Simple do may umat Islam. Ga kita bi pinasagaran we Allah subhanahu wa ta'ala. Duga kita bi pinasagaran we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinoan kita bi pangaddatan ini pangaddatan hak. In Islamin amban kemon ibadat tebi amban kemon kijut kuhiwal tebi sampai paramwa tebi si anda tebi. Kenapa hati andaku sampai paramwanu si andanu tinoan kita bi we Allah subhanahu wa ta'ala bangsa inge istil iye ne pangaddatanin. Kemon inie pangaddatanin. Inasik samian we islamin. Tinoan kita bi pangaddatan. Hasupaya ngahap in bukten di kemon. Tegge in islamin kumpleto agamaten biga niya kulang ne. Damikian nen. Bang tilewi bangsa inge istil pangaddatan islamin. Aka-akahan ku kaam ge kaam aka-akahan ku amban yene bisara amban della ku kope ku ge kahagad di pege bangku itu kite bigani bongot ku bisan dembua sumagwanen aka-akahan ku kaam amban bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa ingge inie pangaddatan mahapin sehingga pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala khairi akhlaki ahli dunya wal akhirah.
Ine pen Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya ke kaam pa inne toan ku sahap hap ne pangadatan yene me ature tak bulak dunyahin duk sampai si elew akhirat. Dumen kantoan kuruk bisarakun kuene tabisara kulay PGG pe ku itu tantu patut kinahagat isanen PGG aku dikidiki karwenen kanya bongok ku sumagwanen pakalehum di indisara Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa ingge istel yene pangadatan duk sahap pangadatan amban dunya labi bangsa elew akhirat inin boohum me umat Islam isanen antasila man qata'ak yene suwe keu niya parsugpatan no atawakan bang niya ge malasa si kau niya ngamahan kau ge dekat no in pagparsugpatan no duk antara no hatinen suwe keu mag bisan keu ge inesebu esawe no bisan keu ge inesebu kinasahan no ngeseb keu masih esebun kalna Allah subhanahu wa ta'ala rumen ni hadda inapas nun mudangle sumagwanen tege pangantakan Allah subhanahu wa ta'ala irak kinalasan sikitebi in kemon manusia reta bulak dunyahin rumen ni hadda kinalasan nun me budangin sumagwanen irak ke pinutuk si kau in iye parsupatan nun si antara nuruk manusia sine-sine ngamahan kau pihun pi samyaan yene mo magbisa, bino o magheto-heto, bino o magkakat-kakat. Inin pangadatan mahapin na umat Islam. Si kadue, watu timan haramak. Ine ngurung kau si sawen, ubisan kau gay inurung. Kue melay si mi antagte, niya lai ta istori si mi antagte si basilan. Mangan-mangan timbura sa manen, ubus may anak men lu kalibutan magpako ang maurong bekite urong besap kita ang mabambang naubos ta kita we matoanen na nabuyong painet o urunganon besap timbura may anak nun erang ina pain erang babu penne bisan lusa penne siye bang niya tamburare ge rusa penne ngurung narumen besap dayang sai narumen sai bangge siye ngurung ge isap ke ngurung sumagwanen in Islamin bangge kau inurungan no esawe no suwe kau ngurung. Dumen ada ngagad-ngagad inurungan kau meke kau ngurung. Sa ngurung kau. Bisan gana lu dumen kau bang kau isam ngurung ngagad-ngagad kau binales, bang kau inurung timbura atau kau inurung lolipap suwe kau binales. Duk lolipap isap numain. Bang kau ngurung si sawe no dalam kasikpitan us. Kabayaan no ngasing-ngasik kau bang isap kau sikpit inanu. Tinabang, dumen sa sumagwanen, sine-sine, sali dungurung manusiain, si kauruk gay, suga isap ke ngurung, ien sapapin pangadatan, pamano, way Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inepe, wa ta'fu amman zalamak. Duk subay maap no sine-sine nganya kau. Inin sa apa pangadatan terlukayu inin mang tawobi hapu maada tawobi tuli-tuli kue itu insyaallah subhanahu wa ta'ala mang tawobi tuli-tuli buksal taga kamnya rudu sebi mahadjain mang kita bitabut mo oleh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala magkaswa kita bi yene promise Allah subhanahu wa ta'ala magkaswa duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikatelu yene subay maap no sine-sine samyaan nganya kau ko me bakas tatangkew me manuk nun ataw akan bakas tatangkew karew nun na banggene kaswa no dane ke subay nukna sawe no pinan mangoy pegay tuwag inye manang kew manuk kule mangoy pe binain ke pengkong nagay ke makaido pahala ilien pegay tasabut si hadis ine lepas si kau duk sarta pagridano in kau le inurung kau sadak kau Allah subhanahu wa ta'ala pahala in tatang kau le pahala sin sadakanu. Pang kau samian maka eddo panyapnu atau akan niya bakas ngenseman kau atau akan niya bakas ngalimutan kau apa innu ambat ne pibe pagrida aku ni si Allah subhanahu wa ta'ala ambat ne pi sine-sine ngulebean aku maaf ku ni siye.
inin na umat Islam sa hap-hap pangadatan kusi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya dambua sahabat kahaba paasek si masjid takitebi pain Rasul sallallahu alaihi wasallam niya pain nelela ya pitu sikaam amban mea surga datewisan mole aphadarat Allah subhanahu wa ta'ala inalenan newe Rasul sallallahu alaihi wasallam amban mea surga mintelu paasek si masjid takitele me sahabatin paasek si masjid dan buah sahabat niya andu sini patwe Rasul sallallahu alaihi wasallam amban mea surga umus iga tesep kusine ennen Abdullah bin Umar ki bang sine piniwe dan buah sahabat niyan tege sini patwe Rasul sallallahu alaihi